y'u Rwanda Ugenda. ndagira ngo kuri uyu munsi twongere tuganire mu makuru y'imikino agamije kuvugwa hirya no hino ku isi. Ndi Prince nk'ibisanzwe kuri Vikera tubahaye ikaze. Amakuru yacu turahera mu Rwanda, turahera ku ikipe ya Gorilla. Ikipe ya Gorilla ikaba ikomeje gushinyisha abakinnyi, bakaba bashinyishije umusore witwa Akayezu Jean Bosco guturuka mu ikipe ya AS Kigali. Akaba rero yageze muri iyi kipe. Impinduka nziza, ni umukinnyi mwiza, wakina kuri kabiri gatatu, yakina ndetse n'imbere akaba yabasha kuba yahakina. Ubundi basinyishije ni Musengo Tansire, umusore wakinaga ikipe ya Kiyovu Sport umwaka ushize. Kiyovu Sport umwaka ushize ni umukinnyi bagenderagaho, nubwo babaga batahembye we bageragezaga kumuha make ashoboka. Rero Musengo Tansire akaba yamaze kugera mu ikipe agura. Uyu nguyu byavugaga ko ashobora kujya mu ikipe ya Rayon Sport, ariko we yatangaje ko yagiye muri Congo akatatekereza iwabo, akazategereza ko ubuyobozi bwa Rayon Sport buzamuhamagara. Aburahamagara yahisemo gukina ikipe ya Gorilla, kandi avuga ko Rayon Sport agomba kuzahangana nayo. Reka dutegereze. Kandi tujya mu ikipe ya Rayon Sport mu Nzove, kuri iki ni ikibuga ikipe ya Rayon Sport ikora imyitozo. Birakomeje kuko hajemo uwitwa Amis Cedric. Uyu ni umukinnyi wakiniye muri 2014 muri ibyo bice. Rero uyu mukinnyi ari mu Nzove, bari kwibaza se abagarutse. Abafana bamwe bari kuvuga ngo ikipe 11 b'abazungu babaye 11 b'abasaza. Abakinnyi bari kuvuga ko witwa Niyonzima Olivier Sefu yasinye. Nyuma abandi bari mu myitozo twavuga nka Rutanga, ni umukinnyi ukuze, bari gushaka gushinyisha Emery Bayisenge n'ubu wa Miss Cedric. Abo bose ni abakinnyi rwose ngo bakuze, abafana batari kubyishimira na gato. Hanyuma kandi nimero 6 w'umunya Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire, nawe akaba ari mu igeragezwa. Ashobora kuba babonye ko ashobora kuba ashoboye, ariko ngo afite physique ihagije, ariko ikintu cyitwa tekinike wapi. Kadutegereze niba bazabonamo 6 muzima. Mu ikipe ya APR uwitwa William Togwe ni rutahizamu mushya bazanye, akaba yaratangiye imyitozo. APR rero bakaba bari kuvuga ati ishyorongi ibintu bimeze nabi, kuko umutoza Tabe akaba ari kubakoresha imyitozo mu rwego rwo hejuru, kuko ari kubirukansa ngo abana bari kuvuza induru. Uwitwa Meridau ku buryo ari kubwira ati mama ari muri Burkina Faso. Ibintu birakomeye cyane. Hanyuma rero APR urebye yo si nka Rayon Sport, kuko urebye ikipe yararangiye, barafunze, bimeze neza ibintu. Tujya ku mugabane w'ibirayi, turahera mu ikipe ya Manchester United. Iyi kipe ya Man U rero ikaba irimo irifuza witwa ni Bryan Mbeumo kuva mu ikipe ya Brentford. Uyu ni umukinnyi watsinze ibitego 20 muri season ishize, akaba yarabaye n'umukinnyi wa 4 watsinze ibitego byinshi muri Premier League umwaka ushize. Uyu ni umukinnyi mwiza ku mpande za Man U, byaba ari byiza. Uyu nguyu hari rumwe ruri gucaho hari guca Marcus Kunya ndetse n'uyu nguyu Bryan Mbeumo. Inyuma yabo hari Captain Bruno Fernandes. Ibintu byaba biryoshye. Hanyuma ubwo tuva muri Manchester United twerekeza mu ikipe ya Inter Milan, irimo irifuza umusore w'umunya Nigeria Ademola Lookman wakiniraga ikipe ya Atlanta yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ari kwifuza kuba yakimukira mu ikipe ya Inter Milan, iri kumwifuza, kandi ndatekereza ko nawe yaba atagiye mu ikipe mbi. Hanyuma ikipe ya Napoli irimo irifuza witwa Darwin Nunez, ni umukinnyi w'ikipe ya Liverpool. Rero no munyayirigwe ikaba Liverpool nayo itari gupfa kumurekura, kandi ikipe ya Bayern Munich nayo iracyeruka kuri Luis Diaz Miranda, iracyakomeje, ntabwo irarekera, kubera ko barashaka uruhande rumwe ruba rwacaho urundi n'uyu nguyu Luis Diaz. Harry Kane bamufashe gutsinda ibitego, byaba ari ibintu byiza cyane.
nababwira ngo urebye nibyo, ariko ku ikipe ya Arsenal nayo ntitwayirenza ingoyi. Arsenal witwa Victor Gyökeres ni rutahizamu w'umunyasuwedi bari kuyiga cyane, bari kumuhigira hasi no hejuru, akaba rutahizamu rero ari mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ateganyije ko amakipe yombi arangizana, yaba ikipe ya Sporting Club de Lisbonne yo muri Portugal ndetse yakiniraga uno musore ndetse na Arsenal bari kumvikana ku buryo hasigaye amafaranga make akaba yakerekeza muri iyi kipe. Ukavuga ngo Arsenal nayo yari yubatse, tuzabona Premier League iryoshye, competition iri hejuru. Nababwira ngo no mu ikipe ya Liverpool bari kwivuza umusore witwa ninde, ni uno musore ni Alexander Isaac yakiniraga ikipe ya Newcastle United. Rero uyu musore Alexander Isaac ari kwifuza ikipe ya Liverpool kumwifuza kuba yayikinira, cyane ko uyu musore afite imbaraga zo kwakina rwose, ntabwo ari umukinnyi wa wundi mwata kuguma hariya muri box yagiyemo, wa wundi utegereza imipira nk'umupira Liverpool ikina w'amatikitaka uri kwihuta. Ni ukuvuga ngo nawe yayibasha kuko ni umukinnyi ukina nk'abawinga, ntabwo ari umukinnyi bakorera, nawe yabasha kwikorera. Navuga ngo izi kipe rwose ziriyubatse. Nangaha dusoreje, ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Naho ubutaha tuzatuba andi makuru. Njye na Prince nk'ibisanzwe, mukomeze mudukandire subscribe, ibitekerezo byanyu mudusharinge. Ndagira ngo rero mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, mujye no muri comment hose ibyo mubona tujya gukurikiza mutugire n'inama. Ubwo rero nababwira ngo ni ibyo ngibyo, murakoze.